Starboard 20. Starboard 20. Jadi ini hari kita shift to shift, kebetulan kita punya GPS semuanya error. Jadi lintang bujur, speed dengan haluan kapal semuanya hilang. Begitu pun juga radar. Jadi ibaratnya kita berlayar tanpa mata. Lintang bujurnya nggak berubah, padahal kita sekarang lagi jalan. Mesin dan slow, terus kemudi kanan 20. Sekarang kecepatan angin 15,3. Okay, Starboard 5. Okay, Starboard 5. Okay, guys, slow ahead. Okay, slow ahead. Okay, engine slow ahead. Okay. Now Starboard
Starboard 5. Okay. Captain, starboard 10, starboard 10. Starboard 10. Starboard 10. Okay. Captain, test, go ahead. Let's go ahead. Test, go ahead. Okay, let's go ahead. Stop engine. Stop engine. Engine stop. Okay, thank you. Still starboard 10. Okay, that means it. Let's see. Okay, let's see.
机哦，人阳88。收到机阳。那现在你们第七舱是500，第四舱是500T的，那第七舱是完。